Bwana sifiwe. Aravuga ngo umuntu nakunda ibyisi kuruta Imana, ngo gukunda data wa twese, ngo ndikuba kuri muri we. Umuntu nakunda ibyisi. Abantu bagumbiriye isi cyane, abantu bagakunda isi. Gukunda data wa twese. Kandi hari abantu bakunze isi bashika no mu kanisa bakerekana ko bakunze Imana. Bibiliya ivuga ngo bene abo bantu ngo baza bahakanisha imbaraga zo kwera mu Mana yabo. Kuko Imana icyemera kuyikunda ni ibikorwa, ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa. Umuntu nakunda ibyisi kuruta gukunda Imana, gukunda data wa twese ndikuba kuri muri we. Habe nubwo wogira ubwenge bene burya buheka, ukagira n'amahimba, ukamenya no guhisha, nta muntu uzukunda ibi bibiri. Yesu yaravuze ngo ntawomenya gukeza abami bangahe, babiri. Ngo usanga byakunda uzugenda ukagera hamwe ugakunda umwe undi ukamwanga. Mukunda Imana mu izina rya Yesu, kandi muyizerana urukundo. Umutima ukunda Imana niwe Imana izimenya. Nyinjiye mu muhamagaro nkiri umwana, kandi umwana w'umukobwa imurenge bikomeye. Umwaka wa mbere nyize Bibiliya mu muzinda, abantu bamwe bagaza ngo se n'uyu nguyu ngo sikusuburara ye mukwari w'abakinyita kirara ayiwe utambi wa umechelewa na umekwisha. Watu wengi watalia na kusaga meno. Utambi wa umechelewa na umekwisha. Ulipoishi ulikupa muda wa kutubu dhambi zako. Unasema bado. Ulipoishi ulikupa muda wa kutubu dhambi zako. Unasema bado. Watu wengi watalia na kusaga meno. Utambi wa umechelewa. Mukunda Imana niyo konkirizo gusa. Mukunda Imana apana kinyamurenge. Umufurero umwe yabwiye abafurero nta buryajya bagaza bagira. Umuntu yagaze ava ku Mana agashaka abagore babiri, ngo bucumwa bwira wabo ngo tukiziyemera kinyamurenge. Amahimba yo mu ikanisa, umuntu akagira abagore batanu akagira abagabo 10 aba mu ikanisa. Abakobwa 10 abatanu ngo bari ibizeze. Ukuntu abagabo bamwe bazama bishima ngo abakobwa ngo 10, ngo abakobwa batanu bibifu, no mu bagabo no mu bahungu barimo. Kweri kw'Imana mwijuru, ariko duheze Imana bwiza. Hari abantu bapfubiye muri moto wa kwanza, bama basirimba barafatwa barasara, bama bagonga gutya igikuta muri moto wa kwanza. Kare babwira Yoshua, aramubwira ngo imbaraga nyatangizangije mu myaka 40 ngo niyo ngifite mu myaka 85, kandi abagabo biwacu mu myaka 45 abari umugabo mukuru. Nukumubwira amafungo ntiyumve, wamubwira gusirimba ntiyo bipima, kuja kurara ku musozi ntiyo byumva. Ariko yo Kare bavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo imbaraga nyatangizangije mu myaka 40 ngo nubu nyene. Hari ijambo shaka kubabwira aho hantu. Imana ntizikangwa n'umuvuduko kurya wa rusake baza bavuga. Umuvuduko wa rusake utazubuza guharibisha. Birema umuvuduko wa rusake we, abantu baba baravuduse gutya. Imana ngo ntizikangwa no gutangira, Imana ngo izayishimira iherezo. Turashimira Imana duhaye umwanya mwiza. Imana ya Israel habwa icyubahiro. Turashimira abantu bose baje gutarama. Imana ibaheze umugisha. Abashitsi n'abasangwa, Imana ibaheze umugisha. Turashimira itorero. Haleluya. Duheze data bwiza. Mana yanje we. Ese kutoshobora gusirima tushobora no kugira gutya. Eko Mana. Ahine. Muzehe we muzamurira Imana.
ariko Yesu ni mwiza. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Kera kose iyo nyanezerwaga nkuko kera uko mba nyaraye uku kera nyari nyaraye byarangiye kandi sinyozindutse mu masaha 5 saa 6 saa 8 kabona gutaha. Ariko ubuzima bwarahindutse, ariko duheze Imana ubwiza. Zarahindutse kabisa, usaranyemeye none ko byahindutse. Kera manyaraye neza byari byarangiye, ariko Yesu ni umwami. Haleluya. Ariko Yesu ni umwami. Atukuke. Ariko ndanezerewe. Dusubire tuzamure. Haleluya. Ikiza kimbwira ko nyanezerewe. Zanyumva ntubutse mu igama ya moto wa kwanza. Ai kweli. Moto wa kwanza ideke. Jewe mfite ikibazo cy'abantu batahe bumva Imana muri iki gihe. Nico gusa mfite. Yuwe ni yoza yoreka. Icyo si ikibazo pe. Buri muntu afite icyo yavuganye n'Imana. Yoshaka yoducisha muri M-Pesa, yoducisha ahantu ishaka. Tukisanga iyo yadusezeranyije. Icyo si ikibazo. Ariko ikibazo gikomeye ni abantu batahe bumva Imana muri iki gihe kandi bafite amatwi. Imana daima nitasimama. Haleluya. Hashimwe Yesu watsinze Satani na rufu. Atukuke mukombozi. Akamugaragura ku musaraba. Akamwaka ifunguzo. Akamutangariza gutsindwa no kunesha. Hashimwe Yesu watsinze. Iteka ryose. Aji. Jose. Umuntu banguse nadusomere mu Baheburayo. Igice cya mbere umurongo wa mbere. Yongera asome umurongo wa 6 kuri cyo gice cya 11. Turavuga umwanya muto cyane kubera ko Yesu ari hafi kugaruka, kandi iki gitaramo cyo cyanyuma kandi cyo cyambere ndagira ngo igitaramo kirakomeje kandi ijambo rirakomeje. Haleluya. Haleluya. Hari Tanzania wageze ubwiriza cyane yaje kurangiza akavuga ngo neno rinaendelea. Ijambo rirakomeje. Nufungura televiziyo ijambo rirahari. Nushaka kuri telefone yawe ni wimbukinga cyane muri Google. Arakariye. Duheze Imana. Asovena kabre. Haleluya. Neno rinaendelea. Ijambo rirakomeje kugeza igihe Imana izobana ko rigeze ku isi hose ikaza kujana itorero. Igice cya mbere umurongo wa mbere ni verse ya 2. Cya 11 umurongo wa mbere umurongo wa 2 wongere usome umurongo Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa mbere n'uwa 2. Simbe uje kuwa 6 wongere usome wa 37 naho gusa dusoma. Kwizera niko kutumenyesha rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari by'ukuri. Icyatumye abakera bahamwa neza nuko bari bagufite. Bikomeze 6. Ariko
utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. 37 kuri ico gice nyene. 37 bicishwa amabuye, yego, bicishwaga amabuye bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazera bamaye impu z'intama n'izihene, banyazwe byose, bakababazwa bakigirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, bazereraga mu mashamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Amen. Haleluya. Amen. Atukuzwe. Haleluya. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Haleluya. Haleluya. Reka naje mbiyegereze mu ijambo, kandi ndavuga amagambo 4 cyangwa 5, ariko cyane ndavuga amagambo 2 n'Imana yashize ku mutima. Nijoro mu rukerera amagambo 2 Imana yashize ku mutima. Turaganira hejuru yo kwizera. Muvuga butumwa wa mbere ntabwo twavuganye, nta nubwo twateguranye gahunda, ariko kugiye yavuze ijambo ryo kwizera. Abigishwa ba Yesu ngo bagendana nawe, bagera mu nyanja baterwa n'umuyaga, ngo bagira ubwoba bwinshi, ngo babwira Yesu ngo ese ntaco bikubwiye ko tupfa? Nubu nyine ukora abantu bazi ngo bagiye gupfa. Umugabo umwe yaratubwiye mu ndirimbo za Gerardine zose ngo azaneshejwe n'ijambo riza rivuga ngo humura tuzishwa n'inzara. Uko hari abantu bakigenda ngo bafite ubwoba bw'inzara, akama yumva morali gashira, kuramwa no guhimbaza kukibagirana muri we ngo azishwa n'inzara. Hari bibateye ubwoba bikomeye, ariko bigeranyijwe n'inzara, bigeranyijwe n'utuntu duto. Icyari gikomeye Imana yaragikoze, icyari kigoye Yesu yarakirangije. Haleluya. Duheze Imana ubwiza. Turaganira ijambo hejuru yo kwizera mu mwanya utari munini kandi utari muto, utari munini kandi utari muto. Tuha mwanya muto ubaho, nta n'umwanya munini ubaho. Abandi bamaze gukura mu gakiza baza bakunda ngo bategere ijambo ry'Imana amasaha 2 cyangwa 4, bakaza kumva bakiryohewe. Nisho gutabahora mu maseminari yo kumva ijambo, bakarara bacukumbura za Bibiliya, baza batsa amatara n'amatoroshi, bagategera bagasoma, ntibararihaga. Abandi baza bayura bakaja kuri WhatsApp, amasakaro bakamurya, ntazasoma Bibiliya. Bibiliya iba mu rutara, izindi ziba ku misego, izindi ziba handi hantu gutya. Satani ntiyo kangwa n'umuzingo w'igitabo, aza kangwa n'ijambo rikurimo. Yesu Kristo amaze kubatizwa muri Yorodani, Bibiliya ivuga ngo nkukura muterura umushana kumugerageza mu butayu. Ngo ntabwo Yesu yatsindiye Satani, ubumana yari afite 100%. Ngo yamutsindiye kumenya iki? Ibyanditswe. Satani akamubwira ngo biranditswe, nawe akamubwira ngo biranditswe, ngo bimuhesha imbaraga, asinda Satani mu butayu. Nushaka gutsinda, soma ijambo ry'Imana urikunde, n'imbaraga zazituma dutsinda. N'inkota zicumita Satani mu ciciro, Satani gahunga. Ijambo ry'Imana. Ndirimbo ni nziza, lakini naimba kidogo hapa duniani, mbinguni nitaendelea sasa. Mwijuru abantu bifashe bakifata, muzoregere tane tugera mwijuru. Bantu bari mu kwifata ino, ta mwanya wa repetition, tuzinjira gutya mwijuru ngo pa, umuntu wenyine yamafata ikidari ciwe, uzosanga inanga yawe ihari, kandi uzoba wayize kera umwuka w'Imana. Ntabwo bizoba ari byo kuja kwiga oyaye. Twama dutangira abantu bitoje kuririmba, tuzoririmba bitatugoye. Kwizera Yesu Kristo. Kwizera Bibiliya yavuze ngo nukumenya udashidikanya. Hari ukwizera ku buryo bubiri. Hari ukwizera na Satani gira, n'abadayimoni n'abazimu n'amapepo na shitani mukuru barakugira ko kwizera. N'abanebwe niko bagira, ngo nukumenya kw'Imana ngo ikomeye kandi izobaciraho iteka. Bene uko kwizera barayizi,
abadayimoni barakuzi mwibuka umunsi Yesu yageze ahantu hari umurwayi hari umunyamapepo iriya mu bituro ngo yaramubonye gutya aravuga ngo mwana wa Dawudi ngo sunteye gute igihe kitaragera abazimu n'abadayimoni n'amapepo mato n'amanini yose agira uko kwizera azi ko Imana iri komeye kandi bazi ko bazocirwaho iteka abanebwe nabo niko kwizera bagira kwizera kw'Imana bene kumva ubushobozi bw'Imana ariko umutima wambwiye ngo mbabwire kwizera kurimo ibintu bibiri kurimo gukunda Imana kurimo kandi no kwirinda kwizera kurimo gukunda Imana kukabamwo no kwirinda kutari uko kwizera ko abazimu n'abadayimoni n'amapepo na satani n'abanebwe baza bamenya ko Imana ibaho ariko kubera ko batayikunda ntibamenye no kwirinda bakaguma bakifata uko bashaka duheze Imana ubwiza haleluya asifiwe Bwana ko muhwereye hakiri kare tema tugiye kurangiza simura ariko mwijuru yeme hazoba umukunga bene urya abasimu batazitanga kweli uko harabambutiyaje ziyazama zitera abantu bamwe kudafatwa abandi zikabibutsa ibibazo bafite n'intambara bagize mu gihe kirekire ariko mwijuru nta stress nta kintu satani zotwibutsa hazoba kuramya kandi ntituzotinya kwikubita hasi ngo tutavunika ntituzoba twambaye bino biratoga tuzatwambaye ibirato byo mwijuru ariko Yesu Kristo habe naya mahuzu kwaza tugora akaturemerera tuzoba twambaye ubwiza bw'Imana kandi asifiwe nta ruhande ngo aba n'abagore ngo aba n'abagabo mu ijuru twese tuzoba turi abageni yego abamarayika bazoza barunguruka ngo bisumukuruze gucyo duhindura natwe tukabura kabo cyo gituma umwanditsi w'Abaheburayo yanditse aravuga ngo nindi Imana yigiye kubwira ngo baye umwana waje none abamarayika ngo yabahinduye kuba umuyaga twebwe duhindura kuba umuriro uko turi umuriro uzimya amashanyarazi imbaraga z'Imana ziri muri twe turarusha amashanyarazi imbaraga ya Kenya nayo ku isi hose imbaraga ziturimo imbaraga za Lazaro ziturimo duheze datugiza imbaraga Yesu yavuze ngo basigiye ubutware n'ubushobozi hejuru y'abadayimoni turabufite ntaho bwigeze buja yaradusingirije burya aravuga ngo nimugende ku isi gusa muzunguruke mubwira abantu bemera bizere babatizwe naho ubushobozi n'ubutware Imana yarabidusingirije kwizera kwa mbere no kwizera kwa satani ikugira n'abanebwe ariko ndababwira kwizera kw'abakristo kwizera kuri hejuru y'imisozi kuri hejuru y'ibiyaga kuri hejuru y'ibihe kwizera kutareba kubigaragara uko intwari za kera zagendeyemo haleluya haleluya icyambere ni ukwizera Imana harimo urukundo hariho kumenya buriya abasirikare ndetse n'abaperezida haleluya turabakunda kuko ni abacu ariko nutabakunda urabubaha ariko harimo kugira gutinya rero ntidukwiye kwizera Imana nko gutinya abasirikare no gutinya abakomeye tugomba kwizera Imana harimo iki urukundo tuyikunda haleluya Abakorinto ba mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere 8 no kuri 3 hazavuga ngo ukunda Imana ngo ni uzumenywa nayo umutima ukunda Imana ubundi nta mukristo muto haba nta n'umukristo mukuru haba umukristo wese utagira amahimba wakijijwe akakira Yesu kumwami n'umukiza
ikintu cya mbere Imana izimureberaho izireba ukuntu ayikunda. Habe no mu mategeko 10 Imana yabwiye Mose amategeko 10 yaravuze ngo mukundishe Imana umutima wanyu wose, ubwenge bwanyu bwose, n'imbaraga zanyu zose. Gukunda Imana, abantu bari mu kuvuga Imana hano ariko kuyikunda, iyo ni test Imana testing aho kugira ngo imenye kwidukunda. Imana yahamagaye Abraham muri Uri y'Abakarudayo. Haleluya! Iramubwiye ngo Abraham, va muri Uri y'Abakarudayo uje mu gihugu uzakwereka. Bibiri zivuga ngo va muri Uri y'Abakarudayo ngo aje mu gihugu atazi yahayaje, ngo ayoborwa no kwizera. Abraham iramubwira ngo usige bene wanyu, usige igihugu, usige so na nyoko. Arabikora. Ariko ngo Imana ntaco yamubwiye kugeza ageze Harani ngo yari hagurukanye na Ruto. Imana namubwiye uterambuti yaje imyaka 2 kugira ruiteze intambara hagati y'abashumba ba Ruto n'abiwe, barakorugana kugira ngo batandukane. Hari intambara zimwe z'umuhamagaro, yo muhamagaro wadindiye Imana iziguteza kugira ngo ubanze umenye neza umurongo w'umuhamagaro wawe. Intambara zose ndiziva kuri Satani. Bibiri zivuga ngo iteze intambara hagati y'abashumba ngo kugira ngo babashe kumenya. Ngo abwira Abraham ngo tutandukane kubera ingorane abashumba bazanye. Hitoro ngo arebera mu mubiri ngo tora Sodomu ku mirambi. Twebwe tuzatureba ku mirambi. Karebu na Yoshua. Haleluya! Bwana sifiwe. Yoshua bagaburira abantu ubwoko. Bwana sifiwe. Ngo bagaburira igihugu. Ngo yibagirwa nde? Karebu. Karebu ngo kubera kwizera. Ngo yibutsa Yoshua aramubwira ngo se wibagirwa icyo Imana yakuvuze turi Kadeshi ya Berineya cyagihe cya Mose. Kubera umurimo twari dukose wo guserukira abatasi 12 tukavuga ukuri. Wibagiwe icyo Mose yavuze turi Kadeshi ya Berineya n'Imana ikabivugaho kuko ngo yari n'umunyamahanga. None unyibagiwe gute? Haleluya. Amen. Wibagiwe kere ejo bundi bya Kadeshi ya Berineya, ejo bundi aha. Haleluya. Amen. Ngo mwibutsa kere yamaze kugabura ahantu, ariko aramubwira ngo hari ahantu hasigaye ku misozi y'Heburoni. Aramubwira ngo imbaraga nyatangizanyije mu myaka 40, ngo ngeze mu myaka 85, ngo nizo ngifite. Hari abantu bapfubiye muri moto wa kwanza, bama basirimba barafatwa barasara, bama bagonga guti igikuta muri moto wa kwanza. Kare babwira Yoshua, aramubwira ngo imbaraga nyatangizanyije mu myaka 40, ngo niyo ngifite mu myaka 85. Kandi abagabo biwacu myaka 45 abari umugabo mukuru. Nukumubwira amafungo ntiyumve, wamubwira gusirimba ntiyo bipima, kuja kurara ku musozi ntiyo byumva. Ariko yo Kare bavuga ijambo rikomeye, aravuga ngo imbaraga nyatangizanyije mu myaka 40, ngo nubu nyene. Hari ijambo shaka kubabwira aho hantu. Imana ntizikangwa n'umuvuduko kurya wa rusake baza bavuga. Umuvuduko wa rusake utazubuza guharibisha. Umuvuduko wa rusake we, abantu baba baravudutse gutya. Imana ngo ntizikangwa no gutangira. Imana ngo izayishimira iherezo. Ngo byatumye ibwira Bwana sifiwe abana 2 b'impanga. Bwana sifiwe yabwiye abana 2 b'impanga bari bavutse, Yakobo na Esau. Abana 2 b'impanga bavutse. Imana yamivuga ngo nkunda Yakobo nyanga Esau. Abana bavutse bataramenya kuvuga, batarakora icyaha, ngo kubera ko Imana izayitegereza iherezo kuruta gutangira. Imana iza abantu bazorwana intambara, bakarwanira mu kwizera, bagatsinda isi na Satani n'abadayimoni n'umubiri, bagafata igikombe. Nubu nyine yo bishaka yo tugira amakuru y'umubare uzojayo irawuze. Imana izayishimira iherezo ba mama. Ngo kera ikimenyetso cya mbere kizaye kubwira abantu bananiwe, ngo kera twarasenze, ngo kera ngo tukiri twebwe. Imana yarazindutse. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi ni kwari kandi niko azahora iteka ryose. Nimukunde Imana, mwizera Imana, muyikunde nk'abantu bagiye gupfa. Muzamukunda Imana nk'abantu bagiye kurangiza. Imana iziraba muri mu mutima wawe, ikareba urukundo ukunda Imana n'urwo ukunda isi. Pawulo yaranditse, Bwana sifiwe, aravuga ngo umuntu nakunda ibyisi kuruta Imana, ngo gukunda Data wa twese, ngo ndikuba kuri muri we. Umuntu nakunda ibyisi. Abantu bagumbiriye isi cyane, abantu bagakunda isi.
gukunda data wa twese. Kandi hari abantu bakunze isi bashika no mu kanisa bakerekana ko bakunze Imana. Bibiliya ivuga ngo bene abo bantu ngo baza bahakanisha imbaraga zo kwera mu Mana yabo. Kuko Imana icyemera kuyikunda ni ibikorwa. Ntabwo ari amagambo ni ibikorwa. Umuntu nakunda iby'isi kuruta gukunda Imana. Gukunda data wa twese ndi kubakora muri we. Habe nubwo wogira ubwenge bene burya buheka. Ukagira n'amahimba ukamenya no guhisha. Nta muntu uzukunda ibi bibiri. Yesu yaravuze ngo ntawomenya gukeza abami bangahe babiri. Ngo usanga byakunda. Uzugenda ukagera hamwe wakunda umwe undi ukamwanga. Mukunda Imana mu izina rya Yesu. Kandi muyizerana urukundo. Umutima ukunda Imana niwe Imana izimenya. Haleluya. Abrahamu ubutayu bwose yahuye no kwemera gusiga igihugu na se na nyina n'ubwoko bwabo. Imana yaracecetse. Yaricecekeye. Iraceceka. Ariko haleluya. Imana imugaragaza ikindi kimenyetso kigaragaza ko ayikunda. Amaze kubona umwana Isake akana kagasore gateye imbabazi kamwe yabonye mu zabukuru. Ngo Imana iramubwira ngo mpararutsa amafizi y'intama n'ayihene n'amasekurume y'intama ngo ndashaka kutambira umwana wawe Isaka. Bibiliya ivuga ngo tiyabwira Sara umugore wiwe ngo kubera gukunda Imana ngo arapeza. Haleluya. Arapeza arapima ngo arengeza Imana ngo arongera kandi arengeza Isaka. Ngo bituma abona imbaraga zo gutunguruka aragenda kandi agenda yamashije. Imana izimenya umuntu ufite umutima wamashije gukunda Imana. Nabandi baza bahekera mu muvumbuko. Imana irabazi. Muvumbuko wa Rusake. Abantu baheze mu muvumbuko wa Rusake. Mu kwambera akavumbuka mukagira ngo noneho arasi. Mu kwakana akamazina nko kukwabuje. Pa! Kwabuje. Ariko abantu bombera nkabuje ari abantu. Duheze Imana bwiza. Haleluya. Mukunda Imana mu izina. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Abantu bakunze iby'iki kurusha gukunda Imana. Kandi igipimo cya nyuma kandi cya mbere giheka nukuri Imana izidupimiraho kuba Kristo bageze mu rugero ngo Imana izidupimisha urukundo tuyikunda. Abrahamu ngo ashorera abagaragu biwe ngo bakorera inkwi ngo afata umuriro arawubaha ngo aragenda ngo amaze kushikayo. Ariko ngo bakire mu nzira abagaragu ngo baramubaza ijambo. Ninka ryarinde abana b'abahanuzi babwiye Elisa amaze gutandukana na Eliya. Baramubwiye ngo sumbe ko sobuja gukurwaho. Aravuga ngo ndabizi. Barasura baramubwira aramubwira. Aravuga ngo ndabizi. Hari ibintu isi ziducumita ikavuga ngo siki uzi ko niki kitaraba kugira ngo ugira agahinda. Ariko uzibwira ngo ndabizi. Izayami ikupukura ikoyigongesha igikuta. Ndabizi. Haleluya. Amen. Ariko gukunda Imana ni kwiza ye. Nico gusa Satani nico gusa. Nubona Satani kurwa igukuye ikintu cyo gukunda Imana. Ibindi byose uzo mu Kristo wa kawaida. Uzogunywa amezi y'ungoya amezi Imana zibona ungoye icyayi. Pi! Habana mu mwuka na muri kiroho tambaraga ukongererwa. Uzumera ko umuntu ungoye ji kandi wangoye amezi. Kubera iki? Gukunda Imana muri wewe kwarashogotse. Nimushakishe gukunda Imana. Kandi iyo umuntu yamaze gutagukunda Imana azameyigira nka ataza twaza. Ngo je sinza ntwaza. Uzutwaza. Haleluya. Nico kimenyetso n'ikimenyimenyi. Kizobabwira abantu bavuye mu by'Imana. Baza bama bigira nkuko kw'abana ari bakuru. Abandi akamayigira nka kujya ngo ntazunza nyitaho kubera kutabyitaho ntugira ubwenge. Ibindi byose akabyitaho agacumba agateka agakora imirimo yagera ku by'Imana ngo siza bimenya neza. Ugira ubwenge cyangwa Yesu yaraje kugira ngo aduhe ubugingo kandi azogaruka. Yesu azogaruka. Kandi azogaruka bimeze gutyo. Amajambere ahari abantu bakamazo bane bashakwa bimeze gutyo bimeze tekinoloji yasaze. Yesu azobicamo gutyo aze. Musuke yaririmbye neza cyane. Ngo hari abantu bazovuga gute harya data we.
Isa ni ya Monishi. Hari abantu bazoregreta bagahumirwa. Yesu azoza. Yaravuze ngo uwo munsi sinema hiyo itaonyeshwa kutoa ushuhuda wa kila tendo aliyotenda duniani. Watu wengi watalia na kusaga neno, utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Ulipoishi ulimwenguni nilikupa muda wa kutubu dhambi zako, ukasema bado. Ulipoishi ulimwenguni nilikupa muda wa kutubu dhambi zako, ukasema bado. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa. Haleluya. Uzobwirwa ngo nyaguhaye umuda muremure wo kubaho. Ubundi ndabwiza ukuri kw'Imana. Nima hari abantu bakenyutse bakapfa vuba. Bwana sifiwe. Imana irabakunda. Nta mwanya nyari kubabwira ubuhamya. Nyigeze kuryama mu gitondo saa 3 za mu gitondo mu nkambi yo mu Ngagara. Umuntu araza arambwira ngo nyari nkeneye ngo nkujane ubunyene. Kandi kinzanye ngo nyasuye umuntu muri Amerika nawe undi mu bwiza. Kandi niba baze ko kujana hari imbogamizi uza wicara uha utekereza. Ikimenyetso n'ikimenyimenyi muno muri ishakoshi yaraho hari amafaranga 2500 z'amarundi birimo. Aho bizavubira hibuka ndamubwira ngo ndahibuka. Nyavyoherejwe n'umuntu bica ahantu ku muntu ntazi arazinsingiriza. Arambwira ngo nyabikoreye kugira ngo umenye ko ubuzima bwawe nukomeza umuhamagaro uzoba mu buzima utotekereza. Kandi ngo ubumenye ngo uzabiri guseka ukararuseka. Kuko nyinjiye mu muhamagaro nkiri umwana. Kandi umwana w'umukobwa imurenge bikomeye. Umwaka wa mbere nyize Bibiliya mu muzinda. Abantu bamwe bagaza ngo se n'uyu nguyu. Kwayewa. Ngo sikusuburara. Ye mukwari wabakinyitikirara. Ayiwe! Utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Ulipoishi ulimwenguni nilikupa muda wa kutubu dhambi zako, ukasema bado. Ulipoishi ulimwenguni nilikupa muda wa kutubu dhambi zako, ukasema bado. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, pesa. Mukunda Imana. Niyo konkirizo gusa. Mukunda Imana. Apana kinyamurenge. Umufurero umwe yabwiye abafurero nta buryajya bagaza bagira. Umuntu yageze ava ku Mana agashaka abagore babiri. Ngo bucumwa bwira wabo ngo tukiziyemera kinyamurenge. Amahimba yo mu ikanisa. Umuntu akagira abagore 5 akagira abagabo 10 aba mu ikanisa. Abakobwa 10 abatanu ngo bari ibizeze. Ukuntu abagabo bamwe bazama bishima ngo abakobwa ngo 10 ngo abakobwa 5 bibifu no mu bagabo no mu bahungu barimo. Kweri kw'Imana mwijuru abantu bose batazogiye ngo babe barihanye bazoja mu bari w'abakobwa 5 bibizeze kandi ari abagabo bafite ubwanwa n'ipataro.
watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, muda umekwisha. Watu wengi watalia na tuzobukorera musuhu jewe ndi uwa mbere nzokorera kuko nshoboye. Imana iguha umugisha papa. Ariko ye mukubitira ijambo ry'Imana. Jewe ndi mugutekereza bajya abantu baza bashamburiya cyane Imana yahaye impano yo gushamburiya. Muzosubire musenga Imana ibahe gushamburiya imitima y'abantu badakunda Imana. Kuko niryo sina. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Atukuke. Abahanuzi 850 ku musozi. Eliya amaze kugwisha imvura, ibitangaza bimaze gukoreka. Yabwiye Ahabu ngo ikintu comara bino bintu byose ngo dukureho isina ry'abahanuzi batazongera kuzana umuvumo mu gihugu. Yamamubwira ngo ureke mbice. Amaze ngo bamandira ku Kagezi. Abagabo 850 nta mugore wari urimo. Kabugita. Abanebwe. Umuntu akaba hasimbira. Ariko abanebwe ntambaraga nubwo baza batubwira nabi. Nukuri ntambaraga bagira. Abagabo 850 n'umuntu umwe. Nyigeze kuryama 27. Umuntu arambwira ngo icyatumye yari yabishobozwa gutyo. Ngo uyu muntu ari mu bushake bw'Imana. Ngo nico gihaza tegekisa. Ngo abayavuye hano mu isi y'abantu. Ngo gahagarara muri espace. Iyo umuntu ari mu bushake bw'Imana ngo nico gihaza tegeka abadayimoni n'abazayifu bakumva. Eliya ngo ahabwa ubushobozi. Wakaza katumwe agasimba. Akamahite 850 iyo. Nta mugore wari urimo bose bari abagabo. Iyo bamukoranira ariko ngo bari muri utaratibu na unyenyekevu wa neno la Mungu. Ngakujya bazavuma igihe ko bakagifata kikama giceceka. Cyarasazi inkuba zasazi. Ariko bavuga ngo kwa jina la Yesu kikama gihagarara. Bakagitwika kuri gaze. Niko Eliya yashamburiye mu gihugu. Eliya yashamburiye abantu 850 yamabashira ku murongo foreign bose barahagarara. Watu wengi Imana yo mwijuru izaduheza umuntu uzoshamburiye abantu badakunda Imana. Nibo bazanye ibintu bibi kanisa no mu gihugu no mu bwoko. Abantu bazanye ibintu bibi. Icyambere n'abantu bavuye ku Mana batagikunda Imana. Muzamutekereza ngo umuntu yogira amahoro atagikunda Imana. Uburyarya. Abagebiyoni. Nta mahoro y'umunyabyaha kabisa. Nimba warataye Imana ukumva utagikunda Imana, genda ushaka Imana. Umurinzi yaravuze ngo kubaho ntagufite ngo binterwa cyane ngo ndetse ashobora kungeza no zongeza ukuri. Abantu badakunda Imana bari muri feruje, bari muri danger. Bari muri danger. Isaha n'isaha hariho polisi y'ijuru yateranizwe kera izobashika ibatema umuriro. Niba Musuke yaririmbye Bwana asifiwe. Musuke yababwiye nuko batari hano ariko yari yababwiye. Bazababwira ngo nyabahaye umwanya muremure wo kwihana ibyaha muranga. Ese ubundi ko ibyaha ari akavuyo abantu babivuyemo. Jewe ibyaha nzambigeranya n'ibiheri. Uzogenda uryama ahantu hari ibiheri numara utegere. Watu watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, umekwisha. Watu wengi watalia na kusaga meno, utaambiwa umechelewa, umekwisha. Ulipoishi uko abantu benshi baramunisho gitwa bane mu kugira iminsi mikuru ng'imyaka bamaze. Muza mutanga amaturi bindi mu byihorere. Kuri ya ntege nke nazo zirazirimo. Imyaka umaze se watanzike. Abandi batahagejeje ni kubarusha. Imana yitwongeye imyaka yo kubaho ngo nukugira ngo tugume dukunda Imana dukiranuke gusa.
ibindi zanyu zo kurya zabonane no kugira amafete ibyo ni ibyinaha ariko intego y'Imana ngibikubwiye ngo uguzutse ongera gukiranuka ongera gukunda Imana yo kuyegera nico gusa ngo maze imyaka 20 ngo bashakanye uko usanga ibintu azakoresha kuri anniversaire atarabitanga mu ituro ukunda Imana bwira mugenzi wawe mumbwirire mukoreho ngo kagira Imana baturarirangije iryo mumbwirire ngo se urashakunda Imana kwizera kuri ngo kugira gute ukunda Imana amen mukunda Imana muyitore inkayage zifusha inyana yayo bakayitsindiraho iyindi bakayibwira ngo tora inyana ikaruka yitora itazaye tore Yesu utore Imana mwasime Yeremiya yabwirije Abisiraheli n'Abayuda ngo bagaze bamufunga kubera kuhandura ibintu bitandukanye n'ubushake bw'Imana ngo araruhano bakazuka mu gitondo bakamavuga ngo wasiwe ari bahaye abwira wasiwe nimwumva ijambo ry'Imana mwabazura umwe abazungu n'abirabura nimwumva ijambo ry'Imana mukunda Imana mutore Imana muyitoze no mu ngo zanyu mutoze Imana ni ishano rikomeye kurara mu nzu ntamana irimo kuraza umutima utarifite Imana uri hafi yo mu rupfu uri muri danje icyakabiri no kwirinda kubera abantu Bwana sifiwe ni wizera Imana uzoyikunde kandi ko kwizera ko gukunda Imana niko Imana ikeneye ni nako kugira umusaruro apana kwizera ko kuri adusangiye n'abadayimoni abanebwe bazabagarukiraho muza mwizera Imana muyikunde n'ukunda Imana ngo nibwo biza bikugeza no kugera gihe woyikorera ukitanga ukanapfa abantu benshi bagarukiye mu kuyikunda ko kuyimenyera hano ku rurimi ngo barayizeye barayizi ako kusangiwe n'abadayimoni mukunda Imana kuri mwiki urukundo cyakabiri haleluya mwirinde nimba ukunda Imana habe n'inshuti yawe iyo umuntu akunda umuntu mu buzima busanzwe ndagira ngo uzawirinda kumubabaza ntiwopfa gusimba gusa ngo kuramutuka ngo kuragenda umuvuga uko nantuzi kunda no ko bandi bamuvuga ikindi cyakabiri kigaragaza ko twizeye Imana cyambere nuko tuyikunda icyakabiri n'ukwirinda kugenda uko dushatse kuvuga uko dushatse twirinde mu byo dukora twirinde mu byo tuvuga hari abantu baba bafite ingeso z'abapagani kandi bari mu ikanisa mukristo yasanze umugabo uri mu kazitiro ngo abona hambiriye amaguru n'amaboko kandi ngo ari mu kazitiro kadafite umuryango kadafite n'idirisha umugabo ngo aramwegera aramubwira ngo se niki cyagufite muri aka kazitiro aramubwira ngo ni ibintu nk'abingahe icyambere Bwana sifiwe ngo sinyamenye kwirinda ngo nyeretse kwifuza kwanje kunjana iyo gushaka umutima bakubwira gusambana ukagenda bakubwira kuroga ukagenda bakubwira amacakubiri n'urugambo n'ishari akaba ari vyushamo cyambere ngo ntiyamenye kwirinda yeretse kwifuza kumujana iyo gushaka cyagatatu ngo ntiyamenye kuba maso ngo yarasinziriye arasinzira ntimuruza abantu bafuye kiroho batakigira kwizera batakigira Imana muri bo ariko baza bapagasa bagira amaso abiri abona neza y'inziga n'ayandi bateramwe amarange bimeze neza amafresheri ayo maso agereranyijwe n'injeje nyine wabitekereje ko agereranyijwe n'injanga amaso y'injanga urujanga ruzaruvukira mu ruzi rukanuye gutya rukaruha rugasaza bakaruboroba bakarwanika rukuma rukanuye gutya bakaruroba bakarukaranga rugakarangika neza rukuma rukavuga ngo ndemeye ariko rukanuye gutya urujanga mukaryo urujanga rugashira umutwe ijisho rimeze gutya niko abakristo batakigira Imana mu buzima bwabo barakanuye mu ikanisa pasiteri yababonye ngo afite iparuwase nini bafuye bakanuye ariko batakiboho bameze gutya abona abantu bamunzwe kiroho
abantu bakanuye amaso ariko muri bo mu buzima bwabo bari mu Imana, bari imisibigirwamana, bari imizaha n'intege nke mu buzima bwabo, baho basinziriye. Kutirinda ko kwinjiza mu kaga. Abantu hano hanze bahuye n'inyigisho ziborohereza abantu bigira uko bashaka. Ntabwo Kristo ari ikintu cyoroshe. Nimba abandi baritanze bageraho bacibwa amajosi, abandi babagwa impu ari bazima babona, Kristo ntabwo ari ikintu cyoroshe. Igihe cyose uzumva ko Kristo bukoroheye, uzamenye ko wamanutse ukagera muri degere heka y'integeke. Gukunda kwizera Imana dushize mu rukundo, cya kabiri dushize mu iki? Kwirinda. Duheze Imana icyubahiro turarangije. Haleluya. Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere n'umurongo wa 10, arababwira ngo mugende nguko bikwiriye ab'umwami, ngo mumunezeze muri byose, ngo mwere imbuto z'imirimo myiza, ngo kandi mwongereho kumenya iki? Imana. Mugende nguko bikwiriye ab'umwami, kuko hano hanze hari abandi bagenda ukundi. Mwirinde uko mugenda, mwirinde ibyo muvuga, mwirinde n'ibyo mukora. Ibyo ngibyo bigaragaza, haleluya, ko wizeye Imana. Uyikunde, wongere wirinde uko ugenda n'ukuvuga n'ibyo ukora. Icya gatatu ni ukubaha. Kubaha Imana. Hari ibintu ntokora kubera kubaha Imana ndi Mombasa jenyine. Hari ikintu ntokora ndi Darfur jenyine. Hari ikintu ntokora kubera kugira gute? Kubaha Imana. Ikindi kigaragaza ko twizeye Imana bitari imihango y'idini, tuzatuyubaha. Icya kane, haleluya, no kudacika intege. Kudacika intege. Abasirikare b'isi baza bapfa kugeza ku wanyuma, ariko bagira iki? Morale. Ariko twebwe abakristo, abantu benshi bacitse intege mu buzima bwabo kubera amatake n'intambara Satani dushoraho, kuko hano si wacu, turi mu rugamba. Bwana sifiwe. Turi mu ntambara, dufashigiye mu ntambara. Abantu benshi bacitse intege. Intwaro ya Satani ya mbere ikomeye iba muri stoke y'abazimu n'abadayimoni, ikomeye izitera abakristo bagacika, ni ugucika intege. Intwaro y'Imana ikomeye iheka kandi gasubira ikaba iya mbere, ni ukwizera Imana. Kudacika intege, ukizera imbaraga z'Imana turi kumwe nayo. Abigishwa bacitse intege, bamamubyutsa, ese bo bari ko bagira ngo Yesu arapfa, n'ukuntu bari baragendanye imyaka n'imyaka, ariko ngo bamamugira ngo gupfa kwaje ntacyo bitubwiye. Hari igihe Yesu azayisinziriza mu bibazo byawe no mu butayu no mu ntambara inyuramo, ariko ntabasinziriye. Uburyo Yesu ntazasinzira. Monishi yabiririmbye neza, aravuga ngo ofisi y'Imana ngo amasaha 28 bifunguye. Imana ntiyosinzira, ntizihunikira, ntizisinzira, ntizihunikira. Ngo ibihaye gira ngo irebe kwizera kwawe. Kwizera kwawe, ibyo Imana yabakoreye, ubuzima mumaze kubona, uko mubayeho, uko Imana yabahinduriye, aho mwavuye n'aho mugeze, uko Imana ibanye namwe, tibihagije kugira ngo mureke gucika intege. Nimba Eliya ataracitse intege ku musozi Karumeli, agatsinda abahanuzi 850, nawe uzatsinda ibibazo bikuri imbere. Ibiguteye ubwoba, ibihe bigusikamiye, mu izina rya Yesu bizasinduka ubusa imbere yawe, kubera ko hari Imana iri hejuru y'ibihe, zitegeka ikavuruganya ibintu bigahinduka. Twizere Imana, twe gucika intege, kandi Imana izirwana ku munota wa nyuma, ngo kugira ngo igire gute? Ngo yiheshe icubahiro. Haleluya. Imana iyo zayirangiranye mu maso y'abanyamubiri bisa nibirangiye, ngo Imana izirema bushasha. Iyo ntizikoresha ngo ivuga ngo nimugende muzane bya bindi ngo byaraha, oya, zayami fabric ibintu bisha gusa. Nimba ibyawe byarageze kure aho abanzi bashaka, niko baza bavuga ngo ageze aho umwanzi ashaka. Hari imbaraga z'Imana zituma udacika intege, zizongera zikarema bushasha. Imana ntizikoresha ibishaje. Nico gituma mu gice cya kabiri cya Yohana w'ubutumwa, Bwana sifiwe, ngo bacuza ubukwe, ngo amararikamwe na Yesu ndetse na nyina wa Yesu ngo yaraburimo, ngo bamare kumurarika, ngo baramubwira ngo vino yashize, ngo
ngo yashize, ariko ngo nyina arabongorera ngo abwira abahereza, ngo arababwira ngo icyo babwira mu gikore, ariko ngo nico gitangaza cya mbere Yesu yakoze. Yesu ngo yari ataragira icyo akora kubera ngo yari azi imbaraga zimurimo. Hari agatabo kamwe nyasomye kavuga hejuru ya mifano iliyo hai, ukuntu Yesu yagaza akora udutendo nyina giwaga kamubona, yatangiye gukora udutendo akiri batoyi. Umunsi umwe ngo yasanze ngo abana bahaye bakina, abana baza bakina, kurya abana bakina mu rugo bagakina, noneho ngo abana ngo bamwumve kubera utuntu yagaza akora twudusha akavumbura. Iwegeze shanyura agakaratasi bacora inyoni kakama kaguruka. Niko agatabo kaza kavuga kamufana uriyo hayi. Nimba bavuze ngo ni kinyugunyugu bagacora agakaratasi kinyugunyugu, kikama kiba iwega yari umuremyi. Yesu giwe nti yari kwakinaga nk'abana bahaye bati ngonda. Iwe yageze akina n'utwana dutoya ariko ngo ari umuremyi. Ari umuremyi. Iwe ngo yagira guki kinyugunyugu kikama kiguruka ikinyugunyugu kizima gifite amabara y'ikinyugunyugu. Inyoni. Noneho ngo n'abagore ngo abana bakabwira banyine byo ahaya ko ngo se kino gifuka muzoremo bamujana naco. Umunsi umwe ngo baramwihisha, ngo bamara kumwihisha ngo banyine barambwira ngo nimugende mumwihisha. Yageze akora ibintu nk'ibihigo. Bima ukuntu ubu nyine hari abantu bazi ngo mandiko ni nk'ibihigo, ngo ibintu bintu zishi ni nk'ibihigo, n'ubundi baramenye ibintu neza. Abagore babanebwe mu muhana ngo bakamasigara bavuga ngo iki gifuka ngo nimugende ngo arabahisha. Umunsi umwe ngo umugore umwe ngo ahisha abana, ngo ahashike ngo aravuga ngo se bajya bacu bari hehe. Niko gatabo kaza kavuga mufano uriyo hayi ngo ntaba keregiwe amatwi ga yiwe ganti yageze yumvira hano, yageze amenye ibyihishe kuruta ibigaragara. Ngo se bavuga bishaganya cyane niki kiraho ngo n'abana bihene yamavuga ngo abana bihenemwe ngo ni muzi gose kwa mabusoka buhebe bankihene. Iwega yageze arema, iwega yageze fabrika. Timuruzi yabe no kuturi mu kwigira abantu bakagira ngo turangana nayo, izitamurura umunsi nk'abantu bose icuya kibarenge, kandi abantu bazovuga ibyo bari barahishe n'ibyo babagamo. Uduhene twama dusohoka twose nyina ngo agishugo abana babanyana gute bamabuhebebe bwose ngo nyabuna ngaho ngo subira asara ngo ni muhinduka abantu mwumve nk'ibyo bintu bivuga ko Bwana sifiwe. Yesu ntazarema ibintu bishaje, ni umuremyi uzurema ibintu bisha, azayambare ibintu bisha abantu ho batari. Tumugacika intege mu izina rya Yesu. Abahungu benshi bacitse intege, abakobwa bacitse intege, abapasteri bacitse intege, abavuga butumwa bacitse intege, umuntu akaririmba agasara agasizora yaracitse intege mu buzima bwiwe. Intwaro ya Satani ikomeye ni uguca abantu intege, ariko intwaro y'Imana ni ukwizera imbaraga z'Imana. Uzumenya ngo Imana haleluya iri harya hafi yawe, tizi gusiga, tizi guhana, tiyo kwibagirwa. Abantu bonyene bazaparagurika bakayita kubera amanyanga, ariko iyo uko yamye ni kuri, uko yamye ni kwiye, tizihinduka. Haleluya. No kwizera Imana tukagera mu rwego rwo kuyikorera. Apana kuyikora nko gutuza tuyikorera ino. Ukundi njewe ko sindatangira. Ikwere. Umuvuduko uracyarimo. Tukayikorera kugeza igihe tuyifira. Ugatanga ubuzima bwawe ko gukunda Imana. Gukorera Imana ukabizira. Ejo nyarabitekereje. Hari abantu dufite bo mu bwoko bwacu bazize umurimo bakora, bagafa atazize kwiba, atazize ibindi bintu. Abantu bakamwangira icyo akora. Ubundi abantu ko bateye bagukundira icyo ukora, bakakwangira n'icyo ukora. Abantu jewe banyanga bose bazavuga ngo bazabanyanga ngo kubera nzavuga ukuri. Niko Imana yambwiye. Niko bicoye, niko ndemwe. Uzonyanga uruhungarukire cyangwa ureke tizohinduka. Abandi bakankundira iki? Ukuri. Nawe ukukoze n'ukuteye n'icyo ukora nico abantu bakwangira kandi nico bagukundira. Gukorera Imana kugeza igihe ugira gute uyizira, apana kuzira itonganye. Bwana sifiwe. Yesu yaravuze ngo murahirwa ngubwo abantu bazobatuka bakabanga babanziza, batakuziza ingeso mbi bakakuziza Imana, uzobuhiriwe kuko ngo na Yesu nico yazize. Gukunda Imana tukayizera kugera mu rwego tubizira, tukayizira. Abakozi b'Imana bageze mu rwego rukomeye baza bagenda biteguye no kuzira ico biyemeje.
abandi bari aho ngaho biteguye kwama bavuga ngo tubivuyemo. Umurimo Imana yadusigiye, umurimo Yesu yadusigiye, tuzowukora turinde dupfa. Tuzowukora abantu bazumva cyangwa batabyumva, turinde dupfa. Twizere Imana, tuyikunde, tuyubahe. Haleluya. Twirinde tumara amaze kugera mu rwego twuzira icyo twahamagariwe. Apana kubivamo ngo bamvuze ngo cyane, bazovuga baruhe bareke, ariko ube witeguye kuzira icyo wahamagariwe. Nimba ukunda Yesu, nimba Yesu yarapfuye ku bwawe akitanga kugeza gupfiriye ubwawe, nawe witegure ko ugomba kuyikorera kugeza mu rugero rwo gupfa. Niho intumwa zagaragariye. Haleluya. Turarangije. Zamenye ikire y'abantu. Ukunda umubaye neza. Turarangije. Ureze Imana ubwiza bwa nyuma. Turarangije mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo bamwe bicishijwe ikerezo, abandi ngo bagenda mu bihanamanga no mu buvumo, ngo bari barengazwe isabo, ngo bagendaga bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Bwana sifiwe. Ngo bazereraga mu bihanamanga batagira aho bataha kubera gukunda Imana. Ariko aravuga ngo yeme n'isi ntiyerekeye kubagira gute, kubayibamo. Nubwo twonyura mu kaga, ariko Imana iyo baradufite kwizera, kuyikunda, kuyishigikiye, ngo Imana izi kubuta muri jomeri y'ijuru, yareba muri bene uwo mutima, bikabona n'isi idakwiriye ko tuyiraramo kubera agaciro dufite. Uko isi ntiza agaciro kacu, na Satani ntabwo yokabona. Izayicara ihayigira gucya gusa kizimya moto, ariko Imana ngo izimenya imitima y'abakristo bayizeye. Bwana sifiwe. Ngo ikabona batorara mu isi ntiyerekeye ko bayibamo. Yesu azogaruka kujana bamwizeye. Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye. Kwizera niko kwatumye ibigaragara biremwa mu bitagaragara. Kwizera niko kwatumye Mose amaze gukura yanga kwita umwana w'umukobwa wa Farawo. Kwizera niko kwatumye inkiki zose zari zikomeye si Yeriko, zamabuye zikomeye ziriduka. Kwizera niko kwatumye. Bwana sifiwe. Rahaba kahaba yizera arakizwa. Kwizera niko kwatumye Abel ngo ature ituro ryiza kuruta irya Kayini. Kwizera niko kwatumye. Ndimuri mukubona abantu bose bataza batanga. Apana amaturo yavuga butumwa oyaye. Amaturo yo kubaka umurimo w'Imana n'ibzacumi. Nukubera kudakunda Imana. Bene abo mu yandi magambo ni baruhu rwinda. Azarya gusa. Bibiliya ivuga ngo biratana biteye isoni ngo Imana yabo niki? Ninda. Azajya kima Imana. Imana iziguha wamaruka dukayima. Tunakuwa bazamahumiriza mbere y'abandi. Warariye urarya. Imana yabwiye Abrahamu, iramubwira ngo kubera ko maramaje gutanga umwana Isaka. Bwana sifiwe. Ngo kubera ko maramaje gutanga Isaka, ngo uyu munsi ndamenye kunkunda. Ku muntu utawanyumiriya birashoboka ko hari byo hanyura nko bigaragaza byawe, ariko Imana ikeneye kugaragaza ngo pime urukundo uyikunda. Dukunda Imana, tuyizere, tugaragaza gukunda Imana no kwirinda no kuyubaha. Imana dufashe kandi tuganze.